sad u toku rata gleda. Allah vera. Čestitamo. Allah vera. Jesu naši još napred? Još napred, dobro. Čiste glade, uzeti. Možete komotno i sa autobusom. Dobro, znam ja da može neki ide on za mnom polako. Ovo je kod nas trajanje, kad izmaknemo što. Ajde žile, Krstiću. Ajde Krle. Snimimo na u zastavu. Bacite u zastavu dole da se ne vjori, pobodi je dole. Ovamo neke kamera vidi. Tako. Tu, majster, tu. Evo ti izgledati. Ja. Dobro, njegove ovce. Ovaj. Česti, ti s kamena. Stavi jedna dok je zdravo. Pravac potočani, bratunac, nemoj se zaustaviti, ajde. Treći ispred mene, skroz, ajde. Skini ovu tablu. Ulica Selmanagić, Reuk, Crni. Skinite to. Ajde. Penji se, bre, čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta i po nešto. Natpis Srebrenica ovdje. Na današnji dan, pre 2 godine, 11. jula, čestitam. Ovo je slobodno. Sad smo se našli, evo korance. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.